Facebook ke jongki hakabang namar ba ka akau jongki kaladon kat bana kalian cu ini kitrai anggut cu ini kong iba iwe ide imon lang khongwir bat iwe pat de iba recommend tensong baplik lay update man katayo lani ban ubnai hadu ba nakalian jong idong tre po bang kila susne yakini namar ba kapisa kam syam la poi hak akau hadin ba video la ong kile update ya ka Facebook ke jongpi syaka syaka pus Facebook akau ke jongpi kenang ba pin yo ya kapisa teka ba susi kalong ba hadin ba kini ki longyeng dia kendu ya kini kejing kila ya kila lej ban ong kumna ban update kam syam la yo i lam syam yo ta kapisa kapisa ka ba nakaliang jong ikong barimon tensong kadai tang silak si hajar kendai spa kaba inyo na blog hakaba nakaliang jong ka office jong video kala asan ban nakaliang MLA jong ir la asan te kalong ba kene ke jingle jong ki kaba ongno kaba kamlong kaba ai kene ka jing yarap ya kini ki longgeng ki bai shikendu jing te ka wei pada ka yeng jong iman lang khongwir kaniru kanilai kadai tangsan hajar arspa tingka bapli la lej la bun sien te ka tang ka bai lej du kelabun ke jinglut ban ya ka bayo e ka skim te ka ne ka panpau ba ka office jong video hang tia po pun sla ka pau ba kalong ka pres ka ba jersey ba dang hakini ki khendiat artayo na kalian ka seng nilalap ba kidon kilong yeng na ka PMAY scheme ki ba sa weng how video te mentang ilap biang ba kane ka blog imat na kalian ka seng in simkhia ban budin biang namar ba niyo iba hang tia po pun usla ka jongi teng kalalong party karukom yarap kibriu teng kalalong no habayadon hakaju ka kenhon ki kloy ban yarap nri yakini ki bomdon haka kenhon lane haka party kibu sajingai bat lese ki kelan ki penslam wat haka por ba lese kila bandu ladang ngimi syakmat jadi ne daung iwan syakmat ban penpau ya kane namar ba la bunsin ngila limi syapok blog kamsyam ladon kanu ka responsibility kamsyam ladon kanu ka jingkit klik bana kalian noki ki syong baik kile update ya ka Facebook jadi ni ka daw iwan cha kani ka jaka ban penpau lang api ki media kenang ba pin ailang kani khobor ka wasai bana kalian hi ka seng kum ya kani ka jingle jong ka office jong video haringkat ka jing sign lang jong MLA badan borong jongi badai ru deputy chief minister jong ka sarkar jela uba nakalian jongi hapo riwar ngidang syate syakum haka bamsap bampong gidang syate syakum haka jingle silang khamat gidang syate syakum haki wei ki jing yo jing mentoi kham ta me ki long yeng ki badai ban yo ya ka hok ke jongki kata amar ba ngidang ya perkhat nakaling jongi nginong ngin ipor hadiu khasan sngi ngin ipor khasan sngi ya video jongka penusla sinari blog namar ba mentang layo video do bot mai tekani ni misyadi do borim tengin ipor yu khasan sngi nakaling kaseng tela namar la da kimlai ai hapo khasan sngi na kalian kaseng in sala da kawai bat kalenti